Yeda obo agena say e woni Bible ene ne hwe so pa bibia de bia no ode edomiyen ene enso eyeda sonko a ene enso wade no ede a chen yeda twedi apokwa me na say e wo abribia de bia ne Bible a ode boye ho ban abusia ma mema wo akwa abasonko enfambra emergencyghanaTV eso na se na onim dada no se meji media say dia na ye trend story no ne be ma mubenya disuate na osenya futu sem no eno na mede eba besum wo na ene dia mensa asuso eye maame bia oka na sem se oni abrante bi atena no ma wotimi atena se etima wo ema mako enan edeko enum suo na abrante sese osori anode ebro na ema no achi ema na hasama na adwo na so otwemu a enkane no na entesa intese den ne ebaye a amazi se abrante no etimi asisa wode wonanu sem etu edwa oma oba na de ne de etu edwa na bemar no so ede ne de etu edwa yenko ne kohwe video no na yenya entiase ne asenya de swede enso emfa efrimu shane so am se ha egusu aye emergencyghanaTV na medine egusu aye akosia faculty memory so be like na wa share na asanso subscribe ede amami yenko hwe video Memo kwa ba oba pa na wo ye wo frafidwa ase na ba ye udi pa the same abradoma na udin adoma kireku a udin no pia na yesi wa bahada be ye mfie seni atse ame maame na letie adwama mefe okwasem na ade wasem ba ye na dia biom na asie na ukuna ba wo ba na ukunu kan wo no kan wo na masade aba biem ma yentie we me pa cho meni me kru ya na netie e wa fi ya sese ni eja na me ne nete no me pa cho na invitiance na meni o ha bia e wo ne ho na afa me ne ko wo mamu miensa de otoso nan and I feel shy, or no, not men find a problem kakra, I want so. It's a coba say problem nimono, or coye, tamako forward now, so one. Or coye, Emma Samble not, what they say. Operation, you know, they free, tia mana coye, Samble, so many dorm, Emma etiku kakra can, Emma in your scar, Manico operation. Eti okoye wiye na afi ya to a ne ho to no na to ene ma asem a wa chase ene ma asem afi mi hu se ko no oba agina ho da me ko to so no oba agina ho no na me ko hu na me ko to na ma wo mba ba yo aketua no anya 2 months 2 weeks ena me ko to aduane enti oba me ko to wo no mu gina bro no oba no ene mu se me ko to na wo se na wo kohin me akase mbuara na mbua na metwem wose han oba krasini na wa bet me hu se me na wo teteme no wa be hu se me no oba agina na mbuso asem na wumwa emu bia me mu na metwem na mkoto madwane e na me de bai eti me ba na afa no wosame a krasini jimifuo ese kromuni anani ate no so oba hu so no oba agina ho no mu a wobeye obe san achi asan akọ eti hwa na me mu bia man ka sentimi wura dem no na me se me nu mienu ene me hwa pa na ye krasini na wo na wo mpana egina ho no na wo yiri etwamu na wudi natem ewo oba na ni na me nu mienu hwa na ye krasini wosen agimifo ba na me se me nu mienu hwa na agimi ogimifo no yonko ne kwase yampani ene hwa na me kasa kire no kwa chan hwa na da masum me se me sa ma pagya mitine ma boni bi na sa da masum biem ene ma wo bu me papa masum left and right wo bu me papa e ma manim die na wo hu manim eti hwa me nsa we nti eda na santa table bi si ye da na finfin nti hwa me se me pagya me mu no wa kan nan etia me nsa yi so me nsa yi moji pon eti ade a chen no ma me ba fie ho no me o ma me bebu sam so we na me se me de me hu no enti me na me de mani me ntoma kata miti to ma me hu mani e na o ko fie enti wo ko ye no e na hwa me hwa na mpese me si me ba no eni ama enti me
anya hwe na mse dabi mintimi ntake eti meko me sister ho mekoi nti wa mekoi ya wo mbe se bosome na ona ne nkrofo ebe afie ho no ebe akwankwa anua ese omo be kansem no na wasan de me akọ ti minister mo plan eme ye kansem se ohun bi saada eti me san mekoi afi mekoi still no oba na wo ho no na mse ya na so pro oba na edi enti na wo ba be kansem na ama me ntena me baby eti eda me ne konso pa na ogina oba ne fie e ma ni sister so na me kon nya asem ke 20 beja fo mbetena asem ne mo no e na mde koto wo mani wo mu bia ma ante asem ne mo wai na msia entena ho eti metena ho a afi ye kire ne mahusu asan kofo oba e bia asem to mia ananse me ne ntamu a me kobo na amane enton wa me bo ne bia na sa uma ne to mbe na mo bo ya asene ni asasene okay eti me kobo no ya na makobo na amane afi mi hu ya no one no wono so ne te ho no one ne te wo sese ne mpana no ebiem anam se bla Maame sana wotie me kwa na mpo sisa no ho no se antidibo na wo sadia me ne woti ana watimi afa be ma BBC a ye nyina metimi ebebo amane na obi bi nti anadwo nukrem kotete no na nadwo be se du baako na wo ne oba na awura dem ana ho na me koje sekan ewo obi fie na mde be bop no ebe bie pono na mantimi amie eti ho sister no na ne ntoma eboni mu ana wodi pie tinka me ko bo oba na ne so eti ho na be ma ne free enfrachire me kunu ebe bo manim ho na me ne akola no etehwe na ho akra na tikose eso aye pa ntine fie ba ko no se ofobedo ade na wo yesa na wutimi oba a wona ne tie na wutimi ebo no ma one oba no na wo ye na ne konsi ho no ma na ka wo ye ne de nukremu ni obo me no so sai etia me nsa so biam sa ma me nsa benkum wei etie ne ni na nyina ewo mu ana me nsa ne emo hyehye me ne ye bre na ne be ma na ma wo sen samle na me mfa ne se na ye wo memu nan sabra to pa ne koso nyina koso ne ye wo memu nan me ne ba ketua na ono water so samle ne pa wo di nti na ama ntokwa sisi wo ne be ma ne temsa ususu se edi nti a me pa cho me samle nukremu ni samle na twe won so eti samle na awabelu ma what ye catch mansa nyina se na wo kuna twe won so first na no ho na me mpese meka ana no wabeka no wahano ma meka bibia wo ma no wo wahano sa ma peso no eno no amama ntimi ankasa ntima de asem no egu me so ma ntimi amie ma no wodi kan de chase enti na ma me so me kan wa ha na ti wo kunu no so na wa ne so enti samle no won pema eti wo kam me hwe no ma wo no ne ho to no na wo de chase de pema wo hwe no ma etwe no ko ye no na wo sate so wo pema no won pema wo hwe no me yi twe no wa sate pema na wo na abosumi nsia ne pepe wo wasam so wo ba ye bedu wo enti abosumi nsia pepepe no wo de chase na wo de pema fisa na ma wo me ba 2 months me menye wo hwe sa me so me ho nchen no aka se me de me ho kame eti 2 months 2 weeks ana wo chase na me hu so oba bia ono no okotwa ye kotwa bode a okosoa bi e de bre yen wo se ne soa no sana wo ne twempena na ndi party but na ma anyi ani di atoso na mia mani hu no ye so wo ne ufri wo ba ne dem atiati anadwo duba ayi donko na wo di free ho no na ade ba anadwo donko 1 am mpacha na wo free wo ba dem free wo ba ne dem ma me ti susu se sa bre na free wo ba ne dem no bibi ko so ana bibi ko so edi na ma wo dwene se bibi ko so sa bre no be ma free wo ba dem na bibi akoso mpacha se anadwo donko enye wo nua no aka se bia me nua no bibi akire ne so nti na me kwa akohwe na na asisi enti enye wo nua na enye wo hwe no na wo free ne dem ba ne de na tese bibi akoso nti se be ma ne free dan mu pie me pa chan
ano di body no so saa no so edan ni mu anajo saa bre no fi sa tale a no de call ne ho no mu no saa tale ne na nhye wode be bo ma so na tale ne nhye so no wa hye nika short one na na hye no ene singlet ene wode hye ene wode be bo ma ni so no eti wawu se we pie free maame yenu dem ya wani so sani eja ho o mani eja mpo okuro mu no sani eja ena we ko wo nyina do kwasam sani eja fo maame ena eye bro no ba ko so na bi ko ba bia wotie na wotimi hunu so wo pie free wo ba bi dem a we dem wo pie free no no bembanyana me pa cho ai di odi kan ne de me fa ne se me fie ne wa hase ya no no nso fie ne wo ba bia ne yete na ye di ka busa ya asem emu twe se ben una ben me twe na ben sa ana ya di body ye wo ya so na no nso te no ma me bo wasam ne tofa di ne ma odi case ne ba ye na ena be ma no wa ha kwa me badu na kono so na so mo ne ntansa a wo de ayere no wa beyi na no ti die ne krokro mu ne sai ma ne krokro mu ne sai me free ho no mo no ena me hu se wo ye ma se free na bro me so eti me free ho no se ne sa de me ba betena me krum eti me ba ye no me de nkola na ekɔ school me de wo mo kɔ ye no mo ho ka na ne me ne nyina me de pipa no ekɔ kire no me mfa ne se sa amle ne de no wo yare enti no aye operation a etosu mienu enti ye ho no no me fa ne tra saa ena jamia me toto nkonya ne ene ma busu ne bag nyina na me de koi na me de nkola ne tu school enti afa de etosu o me ne ba eka kire nsem bebui e ma samle na anho ato enti me de to wanim sakola no na me wafuom ne ye frɛ me sakola no ensem abu enti mbae teachers for no so di kan de ne emergency e ma akora no teachers for no aye ne ho bibia e ho no meka 48 e na me chia enti 48 ne say aye what they say 480 50 no 50 cedis what they say no 50 cedis 4 million no it's almost 500 okay and I'm the eti me tamu ami sunana bla bi ba say hebe na bi wo afijati zongo enti me mfa kula no enko ho no wo mo kan chem se me mfa ne kokko mfa no che na am say ho no musika ne de minya eti ho no mo na wo mo kan se hebe ne no me mfa ne ko no obetimi aye ampa me de ne koi o sesen ho ka ene enkokko no mo ne ade a wo beje me na kwesi 24 million ene no so me de to anim me de to nanim ma se ebe asaboso me na be ma yesi ho no e ma me kan chile o eti ebe asaboso me ni boso me ni na fua mienu ene wo de ba ho no mo eti oba ho no na akora no so da otimi su a na se ne nsa ne mu eye ne ya enti wo no na me nua bi no oye nurse ni no okire me otwero aduro bi ma me se ya mentoma no enti wo ba ho no na me de kire wo se bla aduro we se ne etoma na ka se ene sa ade a wo ne me e ko drugstore ho no me ya kwa akoto aduro no enti aduro no so week bi a na me to no 20 cedi enti eno hu sika 20 cedi ana uchi ama me ukọ ye no ano no 1,000 amle me so sa amle na me kokwan so sa bre nkwada sai enkwala me nsa ena na wo me nche eti me sole a na me kokwan so no makofa bayere na ma beton sa sika na ena na me dididwa ekoba afa sika no ye ya na tese sika na hye eti ekoba se ba this time say me koba dey ena me di adidi na ye na se meji obi pa na me di adidi o hwa nkwala no maame ne krokro mu ne sen be ma no wa o na ne krokro mu ne se won hwa nkwala no ma na me nso me ne na adokokofu kokofu no ono na asase so mado ya ye bi na me nso ma asase so eno nso ya ye bi e wote nso awo maame nkwala na nso awo mfa bi nkwala ni na ye sensei nkwala ni ye num ese omo ye 5 e ma sei e ma mienu me ma me ensa ese awade na gu na muda so ho agu agu awade na gu efie se ni
Ebacho mfiansia ni. Una uja na no wonu oja awo. Ebacho na ja me. Be me na ja awo. Ebacho. Fisa na me wo Mrs. Ni o ye nyina echi no wono na sa be ja awo. Ebacho. Yo so bodue maame. Na kasa tente toponko. No kwasam be ma no wa ha. Kwambadu. Emu akwa ba be ma ni monyamfo. Ah. Wo fa dodo, wo bosi o. Papa. Oye hu sa ensem obayi keme nso waye din na wutie wa mem afi na me ba wo so ensem a wo kan emu no kura ne sen wo bayi ese awade ne gunti me mpese me kwa awade ne mu bebre betie nkomu kakra wo se wo de masem na eku no wade wo edan ni dani ba foforo dan ni wo ko wura ba foforo dan ni ene na koda ahomete sem nko na ade akuna wanyawo eno achi wasa abegya no me hunu asem no mu no kore me enkoye ni mu ho etimi kasa papa nda wase na Nshira piao ye o kan nyina ha no enye no kore na de wumni say me yire no one ne bra e ba se ne gya ho se ne bra ne sofu na enyina ku bi na hwe ahokyere ene tibia mu ne teaching bia ne bra no ene na mu no na emma homete that time na light sineja ho kezi ton ene wo nti mu be fe na ko an no ne kwa bese o ti me ko to ne ho ade ma me pacho e ho no mo ne de me pacho me bla asem de e ho no mo de fi se me na me ne te e ho no me nya me ne no entemu asem o wi a me ba wo so ko nyi ubra ne de ni na me so yi free fi se me ne entemu asem ne e ka Maame o se papa e wo kasa o kasa nyina wa mem ada na mpa so be bo bread Obra no esofo ampa mpachan ti sofo ni ntimbe emu ni di nya sa se me na me ne tena nti o tete me anasa yi a eno enya wo wasa me na aha na me obra asem aha ne mu na ka me ka asi asem so wa ma me o de kasi asem so ye le du kasi asem so ati ti na ayese me oye mobo na junu ho madam ba ko se we di fo kwa wo sinchi fa na yawo na me de ko asore ni mu na me ne junu sa baba wo yi sabi obi a owie yeses do be na kura de esisi fom na okodum akoto ade ha me te chale bia ba so fele blue bird kwasem blue bird na kuto bi ede ma e me bi da so ho papa ene kura no mi se mi hu bi ni ho bi ni ho bi blue bird big mama kanete no urade na kacha ma be yasem na wo kese na no wo ye mobo Sanya mi sha pese wo so ni mo boa no so mu eboa no pe wa stati free evitiasio to so papa wa mo bon tem mi so mu se meboa no because sabi mesrem ka kakra te se obi akofa abawa bi free sabi mesrem ka achifo esrem e de na ba ne enye ne hunipa na aso mfa no na bia o tete no to chale ni ma no na o san bowa sabi tafrache nguna ni mwasi awa afidi yiso obo te sabi takuta aludu ina oba bane takuta ben wala kwambadu na da wade ga bokre obai bo what sabi ai eti ozo obo what sabi ai takuta mi kase mi nguna ni mwasi atakuta eden o si takuta kai kese aben sabe no obo fi be say okay no we Jesus by na me no sa na we Jesus junior by na just junior high school de no sa na ni mu no emu na ni mu odu so pe de emu odu o rade opaya kanokore eti me na esa ko to nduro e di ma no na ni nyina de ijaye na se ye ni pa die ono ano na se me no ye yaba na ma dwene no en kire se bia me ne be tran was for se awade e bebeba mu kasam eti wanamfu bi se me nka no ema na me yesem no so ka che me se da bi o hwe me emo a me ade aboa no so cha se me enti wo mpan e wo madam for sa do ne metina because we say oni metina bia mitimi ade aboa no to kan no me kum se e kwasole na se bi wini bamu no ade a se be ne ban so afi na wa cha so ne foforo
yeah, we can say as I see the someone e wo ha sei I say we can say manjima an hye me ho so ana me ne e china to me dey try na yin say abe no ba no wadi fie be say okay do no ni fie by so bodua mama oba abrando masabe no wadi fie be say na me 18 o se na wo junior high school e bo Jesus de na wunya 18 na wunuri oba panyi wo say Mbapene ni wa 23 na ese wankasa wo say me ma me wu ntemunti no me ka say be ese wankasa wo say wo benya 40 de akakra ti say unya enze wo be 38 37 38 mu wo meboa e na wo won ti say 38 kura na oba panyi wo 23 a yentin free 38 nim kina wusa na obe somewhere 14 15 years na be me wo hia wo meboa yo papa to so Nshira that's nti jabena aya ni se ba mu atam na ofi adwuma ewo afijase na so be ko Accra na mcha ashaman so go bat na me hwe se ehwe ti bebi wo mu na ho kire wo mu no na me sama dwene san wo no so o machi na phone mi e bo mo ni ho sa tim san ba back se ehwe se tanya oni ne wati mu no ti no me san bai ma me dipa me ko ba di kura no na boy be fana san hene jam pacho wo sabra wo si want mi anhya wo so a wo boaboa no wo bo wo kuhu kehe ya wo e kan se wo share no toto roma no en want mi anhya wo so na ane ne koda ti o wo ne koda ye no e di ebiem ne sie wo bai sebe hu no anya ne ho ade good me da wase ene ewum Nshira104.5 FM wacho wo tie me na se enti me na me bese me kan bebere me kan den enti ini se le ba mu no of jase ana onya ba ebusu minum na menim ho hwe on kan kire me na ne se na wona ne hye ho a wona ne deda meboa sabra na wa na jai I want di na jai e wa no obo be bedrus be say okay me to adu no e de ma no me de e wona jai ye Maame asaba papa ken no kore Maame de was it now about what is at the quota can say na me money set a now about the sebo mama one about one say let me say the papa ken na ka say after you be say e wa de timi to nipa na say na me born set a creator de oboa now born say now about one say wo ba pa seven fan say also wo chat wo so na me mu de wo mu a na me fan say na me bra edronya ado enti na me koso asa na te say aba enti na wo bo one say e wa na bo say say me mu ana bo na me sho na bo ne sana na me bo sabo biem ma'am eja na what way they say me atakweta ben asa we twa nchoto so na we twa to ben so be yes so na eja nti wo megu nani mafe na me diga ka e wa no bo ne say ya wo ka set so atakweta say na me ka say mitimi nani mase so what you say no bo ne say ona wo kan to no bo ne say bo na menhwe yes and throw na wo twa to no so no bo ne say ya na ase me mena no problem kakra wo ayi na wo sa no be wo de se de obebo ni bia no ye be hu na bi so oba na etwa na obo ne sen na obo wa ne sen wo si bon no ya na me mane omo ye yi bi kakra o me nim ti na ye den wo me bia na se ekuru egum ene de wo kan nya no kore eye no kore mama so what me mo wan dia na ne ntwato so da wo twato abana do maso so wo betra ho ba wo na wo num so wo bo wa sa tekweta e wa wo bo ye enya tekweta aben eti se wo se de wo kan ya no kora bo ma me hwe se de wo kan ya no kora ye tio asemo ye hwe sentro no no so wo twa me se enya no ene de o kan nya no kora ma me ntimi twa kontompo se me nyini because mo wa kire se ya tekweta aben me de me kan se ase me no be pa chow me ko ya Jesus ya e be ha me so we to wa sam di agba me minimum to wa sam wuti enti den je so obo wa sa te
atakureta ben de bede na nipa oba wo no atimi abọ wasa atakureta ben maame asema okura ka to so anu ode pa se wono ka bibi agumi so me asama me ka e bia ni wono maame makabu so asama no na bedroom madam ye to ayi na tete ne jafo fla ene ye behu mentimi eso nka wobu ma me ka me bayi nan e bra wada bo me woni atembidie fufuo pa be be hu ne sa o kasa man kasa ayi no wo de say kruwa o kasa man kasa o kasa me kama no papa kasa so obeja semi na kan me kasa biem me kama no tum bi ma me papa o kasa man kasa o start nyina wase bronko a ne masam ko hwe baby am o start ne wane wa hwa ye ntwa nyina angu na ye nsin komo no mu ankasa ye nhye empema twa wotwe wo na chi ane ade wo be ye ne ho ade ye di ka akra me pa chawo me da wase sabi me na mi ga se efun so bae na me ne tran ye no me hunu se yin na kwasore eti yentimi tran ebo ne mu eti me ne ho ade ene de wo na bushafo ina ya wo o me adansi wo ye sofu so on bae ko ina adansi because of me tem no person mo ni me de si asoro pani wo but na mo yin nti no na asi kwan se sadia metra chiri eti me ne fa adwene se sadia miniska adwuma ye no so no adwuma no e mai me ko na me ko baadi akra sa nkwai so me ko international ti wa nya ne ho ade eti manya ne ho ade me be ye no ana o ka che me se madam pache munti o ye tie pa ye che fidie so no kwasam e ko ba bia me so yankopon me so nya me oni me dance ni eti me se me ye ho ade na do mo je do mo no e mo no e bru ye no etapatas am ka bana ye ti am me do mo nya na se da ko a on so na o ka akasafo no bi odim dintiman ofukuma se ba na opesha me se asafo ben aso na na oda no ye nyina ko ye members ya sorry ben na o ka si okay si and yako mo sorry ban big mama bachu kwasam to wasam entino na istan pesha me se me nyina ho ade entino mo no ebere ye no am sabena en pokitu ni bi bela ko ase me kakakwa ba onso babuwa ye entuma ho ho nyina wo beso imso ama ye tise ne be ya ma so na me ko no ebedi mu ama o ka chem se me ho ade na sebe ni bra no so for ebedi imu wan sidi kura ebe ne ya eti wonye eti mi ana me ka fa ne bra one bra na so fo na wo ana me ka fa akere wo onso edi wan sidi kura na be ne bra ne ya wona no ka sa mi free wo dwan mu wa maame ti wo bra na wo se me emo ne din no san se ma wo ka wo ne chini ma wo boa na me free ni pe ana me free wo dwan mu na wo ka se ba do ma no so waka wo boa obra wadati ase asama ma me kan ya ne se sam na ye kotena obi fia ni ye tu ye kotena we fia no ye tu ye ena sam na se ni eja no mu twitwa plot ena me se bla ena ye be ya ye mfa nkwaje plot na ye bo ayi what they say net 9 kra na ye bedam ama nkra no anya sumdue ma masam a me kan ye ni se me se wo kwaye ma me bla me dia bandie mame o de wo hwe so bodue papa na se wo be wanya ne ho ade wanya ye so no mame wo ye ho ade wanya ena ka wo pa to a wo ka so wo be sam na wo de koye wo preaching no wo de koye wo koye wo preaching no ana de dia ka e ma wo ti sade ye ne dia wo be ka sesei wo hwe o de bi se wo so na me pe ye so no o be wanya ne ho ade wo ne na wunum what the massam kunu on say and some no point by point asam no o ma nka bi o na ma waka bi wo say wo sa ja asam no asam na wa e be so na ye adwuma ma ye ko asam na nka no me kan say me sabi me ka say nyina no ka say o kasa na sabi wa boa so na wa boa say ye ma no wa da no ni sabi ya tena me ne na asam so no obi be ka bi mame a me ka wona ese so obo me wobro no no so a na so obi be ka bi a no wode kwa ne so obi di ni papra na tamu ankasa eti na kire no wo hwem ye obi ma ho papa so wo be ka bi a wo be di na tem o ka san nyina man kasa to wasam so enti me yesa no wa makwan o ka se sika port no de no o kan
say me nkoje plot no ana me ye ne say plot no wo kan de e da nya ya me na bibia etimi no na me se makoma nyina no me gidie ene me yen say me ko do mo na akoye ne ho ade eti wo amakwa ma anya ne ye ba wo to so me yensa me bi be ye no e me na fu hu wen e ma me de ko askole hamadia che ko ye no o se aye operation sem doctor nche se e paya no so no be pi eti ye se ye ana e ko data mo na 86 ne 800 ne escapa data mo no to ne say eti to wasam so eti me bra ba ko ana e ko pa ebesia e be gina ma ye akwa no bibia afiri ho eti me so mo no wo no kleka ye so mo no me sika no ko tua ni ba ko no a wo gina ho besia no eye so mo na me che no ye hwa ne ka eti de to so mienu na metim papa koku catch no oye mi papa ho faase Anna ode eye Anna catch me say katachi mate se onu oba na ye adwuma ya o na ha so mu busuye eye pa wo obi abre ho ase eti me fa na se mi papa me ofa ba no eti ko eno ba no ko dwene ho se me pese me bi gina wachi me ofa gu bi gina se me ofa na nkuhunu abusua na sika abusua beji bia ba be ka kire me papa ka chini no am so enya se ayasam de that time papa no na metim kuku tumaka kuku wakra o kufo peso eti ba no mani age na be wo ma ne se ja koko nsam ne wan wo hwe ye hwe maame wo se be mai wo se wo ye no tena se no nye koko asam ne wan na wo kan ti o wo se be mai wo ne tie de nam so antokwa ene nyoma asie no wo ka wo be so wo ne tie na wo bu no pa enye no kure eye no kure na wo do sa Canada fa ko se ni eja wo me o na wo anya bo tere ensam ne pa no kure wo mu o na me hwe wo se wo se wo kasa no mama me ni pete so do we pa no eye kure ba me wo nsam na wo ka ye ne mu no kure wo kapcha me me ka ala ma ko dai ase me ka sem bia na me ka na so kasa se be ya asem na me ka no na be ma kasa ya no kule eti o de me kire no eso so wo ka no ensem wo ka nyina anim me pa anya da ya ma wo ja ho ye nya ntiye efi bia mutire mu bia ayere so ya mre kakra yese mutu ko han dan foforo enye no kure mutu ko tena saa ma me eye no kura na nya no kure ade na ma mutu tutu eno de se enya ntokwa nebu ho se ya ba ko sese no eno ayi yetimu no na maame ba ko kai o de say papa ba ko ka se ne wo fa asem e betena da anim enti entu ene ya kwotena ba ko mti eno nso na boy ba ko no nso adwene mu kan kakala ti ade eche no abubu ye mochi a ene wo kan kire wa ka ba mo ne tena wudi na tem me po acho na me ni na tem na me ni na tem wodi ba me ya tem da me po acho na me ni na tem se bia na woni na tem che se na wudi na tem me po acho na me ni na tem na de etie ne se okofo oba no na bia me makoka no no ye me ene wo ye me no wokafo kirem dia na me ka bi kire no nti ususu se de atem no enam na ma ne bo me bo a me po acho se wo se me eya na me tete no ti me makwa hu so no oba no wo ho no eno no won ti ase na teto no de abo me aha na nya sa bia me di na tem no wo bo me me makwa pie wo no oba no so aha wo se me ye kurasi ni me ne nte ye jimi aha na teto wo de ahwe me wo de ahwe aha ti ba kwa me hu se de to so me ensa na me se me enye da bia na krama wo de na we de agi dompe e twa sa me sisa me ne ma ena me call me sister ho no ma wono se ma me yi me ne ma wo me mbla no ayi agunsuo me so wadi ka yi bi pen ena me de be yi me ne ma me de ba me ku se muja ye fiensie ne wa ware foforo mpa chan wa ware foforo eja badu onso wa ware foforo wono oba na tie se de me no oba na tie betena ho mfimienu because you sopo no opese o sisi asem no okay yo ye fanto nche na ye hye ye be hye nkwada ne hwem wase wo hye nkwada no ne di kan ne to so bie no wone wa ye japade bom ne chefe nim so for me mo akwa ba wie evangelist the grafter there a man who never lost in town evangelist the grafter there yeah
just so mama pransa wabo be madi yao na papa wa ha wone de yere wa ha won bre pa nkwada num yen hwa asema betime bisa wo na me nkobeg mama so oba adwa me danse nyame nhyira me chiatiefo ne ahwefo nyina be ma no na me bisa nasem oba no mo wade mienu na mo wale na de mugu mo hwanu ma se wode nye ho na me ko because wade na nkasa gu oba no so hwe nkola no se ne se pepa cho anya no kura me hwe wo mo de tia me ka se me hwe mo le se panimu no ewie school me ne kwa Ogun state ono okoye wo ko no me wadanse wo ho unya day na me de ekoye eti wo ko no nkra no na ojame mo me ensa wo me nchen me pacho me ba me frame sisi oba ya kasa hwe kura anade no wanje ntia won hwe o mo chirim me pacho abe mo ane de na wo kasa wono na hwe me bla na dis ka bai ema ye de na eko school wo de na ekokula ne no ro fe wo sa ji fla akula ne ho no ema ni tua wo ka eda ne ka eye me ka me wadansini aja me wada wo mo no ro fe waje free me baba mu ane wo wono ane ba wo me kaw na ma ma me na wo na tua da bi so bodi aja wa aya me ya me ne fo wa ne number wo no wa ne number wo take sika mana sa aje ani sister say won niska wo de akra ne be ko school tin wonya akra ne hwe ma me so bodiam na me papa nkasa aja asasem we yi ano wo ba wa wo no me pa chawo enya no kure wo mo ne say bi mitimi yes aje say ma ye wo no kure wo that time wo kan me kwa na me yare ya aje no hanti me na ye dia hania Daddy Bacho, Hania and Quay. And Quay now. eba na ekọ ewa na abetom tebetom a eduso ya na no ano na sa de ebu abetom hwom na edene abato se be hwom abetom hwom na ewa na esako miyam ama nto hwe na yedene aha na yedene na abetom na sa ko yam esako miyam ene no sa no sofo nya efu ahono ma eye kese ma broni ni ka enko won fa sika emeta ye akire nanka se de aye no wo munye ni yie eti enam se kofo de na ba free ni nti no wo mu antimi anye ni yie sa me fa cho wo ne fo ze ma se bi ne ntohwe de ya kese ye kese pa enya papa wa bro edawase kafra tie ye wo surgery na me pa chan ye wo surgery wo mu yo mu san pai ho no na obiri ni pai esan yi ho no efiri ho ze me no kase wo de net miensa ana ashawo ne ho na ye mere no net miensa ashawo tuti wonyina net miensa hye sebi untohwem ahashim ha wa ya asese me ko fona etu pushi na ewo me me ye dwuma na se me ye dwuma o ka kire me se me ye dwuma me tese emu ne ye me ya na se ne wontimi no wo ba na o ntimi ba wotimi no wo ba da yes sesi ankasa de ahode no ntese first no so o ka kire me se wo impre no ye ahode no ntese first oba adwa foto wa wasam so me da se na ade ba ko a me kan se me pese me hunu ankola no hwe ankola no yesen oba omo ye da enipa num mpachan emu de hen aja wo hwe no na me shirawo da wase panimu no ma he panimu no na panimu no SS1 no e wa gogo no na doctor su me nsu o JSS se ne ja ho eti panimu no ko du tu ekwatere no ana ko fo ba bi no nyinsan ye oba panyin no bema no ba bema me pacho wo okofa oba no nyinsan ye no na wodi mfie be sei aye me ba no ai okay enu mu die me no ho no man che se wo sei wo wie SS mfie sei wie be for 3 years a wusu ye fa na sa papa oba no wo mfie sei me ba no wo 24 years so when you 24 jo and wo kofa oba no nyinsan ye na wo nya 24 no na so school ho ana na ga no so ko school ko no guduma se eti na ga no ma me ko no go
ya maame ni eswa se ya komu sa tambeko de he na wahwe no mahwe Nshira1 ye ne se mahwe sa panimu no ana ketwa no yoto so yesu bi ba jabesini high mo wie ye no ana ode ne kata be kire me se papa ma wie wo dan se yina wo eti wonya tamale UDS ana kwanya meni mu na meni kapre okay but some before say me da kwa be ko school eti ho ma ti ko bo wa vision e wo ho World Vision, wow. Thank you. Ana me ko bo Mr. Panyamanya won so okumu ni bi ana san de ne ye yanko na me ban so ka che wo se ne ofa e ma di 20 million o ka che no fa 20 million aba wa right here ya wo semba enya me ono na de 20 million e ba na dance ni ni what is akra no wo be ko school foforo no my way one ne ba ho so wo be hwe nkwala no wo ma ho no aba ho be sempre na no ba ho ache bra we say na ne ba ho na na me de to na nim say akra na be ko university me bla mo de na be ko etim para cho wa mo ankwala no ana me kan che bla yi say enkwala no wo nsa wo se wo on hye nkwada wo ba wo se wo hye nkwada no ana fensu mo ye japade abem me po achan e wo chefe nim nkwada no hye no na sofo wo bisa be ma no se no wo hwe wo so wo hwe wo wo hwe wo na 20 isa wo say me bla na de 20 million and so nya 20 million na me bla e de hwe wo no na de 20 million na so ba no say ya kan say obi nhwe wo bi a ene say sa me de me mom ne de say na me ka say abosumi nwatwe yam da bi obi nhwe wo bi ene say wo hwe no difference ne te say and so wo hwe wo mo e say nkwada ketwa wo ketwa wo say ketwa no wo 7 years 7 years so sa oko school me po achan fine it's your school fees me po achan wo kwa or they say aban ti why na hye no 7 years no one na be ma hye no me po achan me na me ka say abosumi nwatwe mu na me ka wonsem yio abosumi nwatwe na bla yi ba ya me de to Obadwa mame me pacho Obadwa atiefo ti omumum na be judge me say my last question wo statement kire say woni na ado koko e wo be ma na asase so wo so asase so muso mado bi na sese ni sa koko na wo asase so ho na edi huska me pacho wono a ana ono na asase so ho na edi huska pacho wono a na je say aja o say ono na asase no suska no wo na koko no wo na udi huska eti say ana wodi no so wa na wo sa di hujuma iska ya no maye ya Nshira1 me da wase me de na wo kan ma me dua kokko no wo ma me na dua ai papa ha kokko wo bra su na ma ba ne se mu mienu mo de wo ya me ba me nyima me ba na papa e kan kira me say mu wo pa ye e so wo ko na say ya e do da bia wo ko na oba ya bisa be man question mani nya ma owie na wasem kan be ma o ma me ka so kokko no ma me dia me boa me ma me e be bia kokko no e koye aprapere e wo ho eti kwa aprapere ma me bia kokko no to obi aye no ana ma me ne ya say me nua mu nyina do bia bi ba me ni bi e sa dia na kakakra e wo so e to aso eti me nua papa de na me kan ene de wow yan kasa wo de pa ya wo papa de ma enye wo ma no papa de na me papa kokko de metimi me dia me papa dia o de ma me de ye so ta say de me ma me no eye na me kan wase ma me dua ye no ene kasa se kakra wo ho ana wase me nua mu nyina dua bi e wo nchan entimi so me dai o de ma me no bia no wodi mame ti asase akaka so menua dai entu aso am si o me dan ase na me madu mu nyina no tabra no wade obai na me ba chewo o ma me de ma no obai kan ho na me kan no na ti e biare kan ma na so ba to wo ti ma no kure ni wa sama ya ya da wa ayi be ba to ne ba bi o ho no pa wa no pa ye na wo ti wa na wo ta na na so no nya ahunti abraja fo no o kan wonka abraja ma na se o ma no wonyi sembia no aja me ba chewo o na ayo anya botre fiensi ani abraja nka no no o tenso no ma me nya papa ma me hwe aduma nya yise abena so bodue ma me wa eja nya botre obe woni na bere nkwada num no kura bi e wasem no memfa tete se no ase kasa
na woro ba so mo se wo ma me de koko ni ma kasa no me kasa bo ache eja mo se wo ma me de koko ni ma wo tio mo se wo ma me de koko ni ma wo wo de mo no be kan ho yes or no eno die oba no kwa wani mo bi da anya ye ma wo ye o ma me de koko ni ma wo ko sia no ena wo sina ko me du se wo ka mi ya ko de wa ka me na dia bo dia me de me so dia bo me de me so dia me boaso enane na awatwe osese me boaso oso ba be bom dua wa ha enti na ka me hia hwe ba be ye da ma ne chi ni nsem no mo no bisa na question na pem na no person wonya botere no one know different answer but yes sir you are not being truthful afanu na wo kan madam afanu na koko no wode mo no be kan yes or no me ma me edikoko ma me no nka ho ma me na ka wa na nka ho ma me ne na kwaje kwaya na nka sa me na wo so ne so e wo papa ensam ene wo ma me na friend no ka se ye de ma na wo nyina di adanse ya ka no onua ne mo nyina sofu no nka ho na de omni se ese be kasa o na ha me kakra enti de na wonka ho ne ye wo asase no so ha wa se de wo me ka ho na ma mo asase na oba ne de no so ende oba ne de no kamwa na be kasa asem so kamwa fa ni nyin se ye no ana ne bra e fa mi kwa yima okay e ka che me se sesi ya na bla yimo me bla wusu na bla yima aja ni aja no aja me bla sam no kam na ne ne da boa wo na ma me stop no na ase no bodi no ma me ka kwa to se nya kwa no na ase wo no bia ase mo da yenti no na o hye ye fa kai fa nka asam nya botre ye fa kai fa nka asam ma eja Maame ye pasem no mu no kura wo be wo na bre no kura bi e wo mu no ma ye hunu na ne tsefa kakere wo mu no aye nyina ye nka wo ne wo kwada ye japade me ye ka so mu hwe bi a me ntia se sa so fu mi kwa so me yonko ba so fu de se maame be ba wo pere no be ko suku Abadwa, mami some last question. Since when Dabena Coco na wo ba na asase so no ene de no wo asase so amoye no wo te ya o mani bi me pa chow me da wase that's Coco no to me da wade no o ja me ko ye no Coco no na ye Coco na ye Coco fu sa ba me ba nti fi se mu ja won te da ene de betia mama ni bi wo wa be bi no no je say ya me yata enka ya da bi hu ka kwa school na ebesia elita me ka ti ba ye no me ko je besia etikaka me tie no me tia na me ko ba ka ti no ayo me pa cho abere bai wo so ma ba ni bo so ma na ebere bai na ma ni bie ya unto obe won kai o kai na me do ha no chantro adekwa kacha this year ma me en 5 million and ade blan ba ko je esa abra 5 million esa Obabra nya botre na se wo so no de ko be me ka bia wo se nya no kore ma no kora sampa na me afi mo pa me wo na wa de ma o ma be me wo na ni jai ye me bla papa le ko be sia o na ba han play no entodokro na awie entodokro wie dia ka ho ana me ko fu obabi ni wo be ya aduane ama wo se minisika minisika na me na wo kana na dia ma sa wo ja me a wo koye no o se wo na wo ja no madam onye no ko na wo ka se mi be yi me nya ma wo ba cho wo ka se me yi me nya me koi ne so fu e minisika mo bla mo kra na flew e se bla so wo be yi me mama me nya wo ka ta wa na wa si o be ne ja wo madam wo ne ja me je say na ma operation e wa so hamadia me ba pere no so be ka ne kra wa madam sini me ba pere ne be hwe me madam ebra me kwai no obayi ne mani dem ho no to be frank say nipa su e me yuso sa ne be ka ma me dem pomo ambehwe no ma me ya da ho me na ambehwe no e bo no pampers e bibia se ma me su a nka me su be sa me ko du ho no a me pesa bo ma ha ababo na yi ni ma de ko no madam me su ko na wo ho me nya botira bra ko ye no obaye yi ni ni o ma firi mu dem o de antro de ya de ba what ya say una ko yi ni o ma so se be me na ja wo ma enyam na me ja no samla no ma me ayi no operation no kra no onye operation no me na me wo mi sisa ho no aye operation wo ne nine ada ba cho ye be ma me so eja kokoo na wa ye no be ya sase no so
mesere wo eyo obai dia na wo maame dia ene die ne ba na dia asase ne maame ne ba na ka che me say me ne na wo o se me ne adwuma bia dai eye won so wo yere e wo mba akwa nyina na ne ho kai dai eye kese e doso eti ebedu ba bi na ne ba akwa me wie school no bi o ba na se bia bra ebia kwado awie school eso tabre ne bia na ba so awie ya wo ne be ko eti ba sa ontimi enka se o ja ne ba no edi no fa se dai akọ eti mimi wo ha ya mi wo ho dije mtum so sika mu die me nko asase ne so obey ni nua be ma na dia asase ne ma eti wo sa kwan bi so ya obey dia ana hu ni sa seneti me hu sa kwa na ti me hu sa hu ni sa na hu ni sa me die sa me hu ni sa hu ni sa ya oba ne dia se ne ba na dia asase ne ma da binya ne bra tio ne bra na dia asase ne ma wo sabi enso ne bra ne so no mo ja kwa asam ne yekan wo na ye be ma won ti mi fa sho ba ansam be ma na ye fuo enti ne nua no e dia asase ne ma because wo na ye tere an wo se giye na eso na mutwa sika beba mu no wo dia hye me nua ba no ene o se fa nkwala no fa nkwada no wo de kwa bi so no ejapade lo obi ko ba sia ho ne fe no se invest no na hwa o yo wo na hwa ne fi me dia akra kwa invest maame 50 million timi dia akra kwa invest maame ya 50 million no 150 million 50 million timi dia akra kwa invest I said there was 20 million na me I said was 20 million ana me dey 50 million abroad me ensem ne ye ka japade uso ko gira university afa wono na eka ka wono tum na betimi aka wa fa ma papa mame ni bra na de asase na ma wo seje ye na fa hwe nkwada no ti kwan bi so ye obayi dia wunim ana wunim oh send ya di kan ba ha nyabo tere sasa mu ya di ba ha e be bie ma me fani no kwasam so o ti ase ma me so de o tere djuma minima djuma ba mi aye eti mu no e kekosi iwe na mutwe se oba anu ne jami ti so oba na jami de oba no hu se ba bia ifo na dun die o ja be kwa no me pa cho wo ana mo pante no ofia ha ma me o kana ba bia edi kan ko ya ba na ye ni o me na wa kwotena wa ba na ye mi ha ye asam o mu ye se ye ko chefu ni salom iman na fe no condemn no sa ka fra che afo ne che no ma ya na so biem o ye se ya na nwa na so biem se ya ko chafu mi yo question madam o ba ye ka asam nkoche ma wa o mu sana fi ho o mu se ye ko na njabo tere wo se nya no kore nti mo ba ye die ne sie wo ba ma na ayo ye dru ha se na ye ka asem ni wie ya ye koye o mo ka se ne sa bia won hwe nkura no na otu bia won tue sister city obi ani 1000 kura wan fa bia amaba wan tue sister no aha ti ye dru ho no ma na obi afa ne bag na tipa na afuo so asem no ekosi sai ama so amani ta o mo ka se ne ko bla me ka se se ono ka se bla ni o me ka me sa se wo bra no wai bi ko no de asase no ma ye wo bra no wa very good ya me tira eti eno no e me ka sofo e yima na wo hwe ye wo bra no esa what you say mate big mama bra mu tie wa yo adwa me da se me ko ma chi kakra abisa se bra wo so hia bra ya na dwo wa no no wo kwen yo mama ya no sa anadwo wine ai na wo kwen sa na me di nente just na wo tete na me di nente eno na mpese ni na me sa ka se asase no a sister inua bema e de ma na kontai no botaya wo de ma no ye ne wo fa se fo ntira sanete enti no kura wo mu se odomu dia se de wo awo kire mu se o ka se ono so ba be ko school enti bia na ne nua bai ontimi ehwe ne wo fa se no enti botaya wo de ma ne se sebe obetimi dia bo ne wo fa se fo enti asase no wo domu fo enya wo ntina wo domu fo wo mba enti se ni yie mu dia e wo se wo ma asase no mu no baye ne hu sika no wo de wo nkwala no yes na saade no wo ye ipa chan na make no se ne ba ne ka sa kire mafuo no enam se mko operation no doctor say me tire fie afi ne fa because ayina wo da se ma ha no ensa esa bia me ho ba kire me eti me di so to wona ne bra no e fa tunkum so e kwa afu ni mu eti oba ye no kwa afu na afu ne mu afu ana oba me maame ho ne me bra e fa na siki e den kra e be ja o mo se na me ba askoni ho media o mo se mfa mo meden e be kire
eti what the number kwa Mr. Penny say okwapu no fat ne bra ko de efuna ye no eti ana ma me ka che say eno kwa operation na ma unity ana ba scientist say me ho to me a me kwapu no mu akokọ yi mo adwuma eti me kura no na ma ba mu abu say o jame no na visa no ko na me ni ofura chi bim ba ma kunta no ba ya wode nka be ja me bra no no ma me no na asemanya ani jebi mto ka che wo say asase na to aso no kura no sa ho de wa me to aso dey enye ana ka che wo say me nya ho ni bim de o mra park enye afu bi se se me pese me hu say afuo no se se o ho amote so ana bi ye empanifo na bi ye enkuma empanifo na mete so na enkuma no so afi na si ayikwa mu eti wote so a hu sika na kwa hene wadawro ma hu sika no na me de hwe enkwala no ma wa hwe enkwala no be so hu hwe enkwala no aboso me ngwatwe sa bra yi be dia dance ya ala ti wo yo aboso me ngwatwe ye aboso me ngwatwe bra yi ba na me atu oso de wo ba ko university ma nyo na de no koye me bla ana de no koye ana wadi 50 million ana tayi akire 5,000 Ghana. Me pacho 50 million dia beta ye akire sa kra na mfenko. Na ka na mo boy ya ono de 5,000 ba ya. Ususu sesa. Sai na mo boy ka no. Me pacho wo. Ene dia ka 50 million 5,000 na say no wa ha na mo de. Na so 50 million say timi ko invest ya. E do what say dia ja ho say wo sha wono na hwa. Me pacho wo. Sai yes we nyina you know. Me pacho 5,000 pa no de aba. Me pacho da bi. Dia tia ne say e wo mu a sa me de to bla ye nim na me ka aboso me nwatwi mu no enti me de to bla me wo mu ana sa enkwala ne hia a bia se ye be di pin ana sa ayi bi wo school mu na ho 1000 ye 2 cedi a no amofre na na ode aba so bia ode be to so se me mai be didi no e bi nka ho na tete tra awie nka me hwe se awie kokko yin po ba ye hwe se afibia no sign wo de ma wo be mai afibia ma afibia me yi a we ma o ma me 5 million se me fa e man kwala ne to entale asa 500 Ghana a year mpacha ne 50 million na me ka say akra no wode ma ne so na se mu ja ye mfiensia ni sa enti na afibia 500 Ghana afibia ame yi a we ye nko amu o yi a we mu wi a we mu na na tale yi aka no afia aka no wa ma bibia ma yo ma me wo hwe na ma me de ba person de ba na botre case wey no kwasem I'm seriously interested na ye pese enya botre yesu so nsem na ni mama nko ni de kan ye behia wo bra no ni ode asase no e ma wo no e di si wukunu so ma wo no fa na meka no wodi si black asa na me na me no so wodi si na me na me dua kokoo no wo hwe ta ma kofuo be fi suo no me hu se kokoo mu won fa so awra tie me ye behia no wa hin sesei me ba cha wo dwa so friend phone so wo mra dwa so de he ya ododi ma me ne de odu nkwa enya okay yi ma so obetimi aba nti en de problem ni wo onu na e ba asa me ka che yi ma betimi aba ti mo mi no amba na oyi ma onu ba ya say yi ma na wa na so phone na de ma so phone na ni wa sa ase so onu na kamwa wanu me ni obi ba ntamo e na ha no se wo te se onua na yiri ni ma no aba polisi ho no eye ne ya it was for the house ja ya wade asem no nya botre ja ya wade asem no obaya sem case yo de enye case ke to asa ho woni na am aye kase debi aya no sem se wo ba woni ne tena ewu mamu num na wo ba ye nim de kote bayira hu mamu ntam watie motie ni nua ba ma e de koku esi no esi so ma no koku mfiensie ni wo hwe nkwada no tie nya botre na mama o ka se be hwe nkwa no a e ho mentia se wo hwe no me se me no die se ka se bi e hwa kura timi fla na o ba kura na wo mo so mama e nkwa ne ba ho timi timi bla no ma koku na me meche no bla so fun kwa de o e ti am di na ka ho e du ho no ma de be ko ko ji wo bi sika kati bo se na akose be mfa che oba tutu fo e ti ba se sika no o ye no ne sika no so eti ma ti ko kachi ba ko ho ango jisika no eti kachi no ma o mezia o se mo frɛ no a o baba be dia dance kaka nyo ge no a ba ko so ho aja ge no a be discuss ni so no ya me be transform e ma me ma no enyina no o so baba e be dia dance wo nyam kwa so ene o ba wo kura na o ba wo ka ni mu aja mesra wo hwe sebi ya mase e beta wo ba na chi nya botre tie mi ye pa enya o ba na chi ne beta de bi eta ma ma chi wa ha but sebi woni wo ba wu nkwada num
e say koko na ni nua be ma no de ma wo no e ka wo no ba na jai kwa ka nya wo de biem tio ba wo da so koko no so ye adwuma te wo hwe wo ne nkwadan wa awura ka wo no tum na men ka masem enti wo hwe ye be nya wo bra no maame ye be nya wo bra no wa cho mate ye be nya no wo mra pa che yo e tia wa no no tena sisa wo ne be ma ni wa efo ne nya no dia so wo so wo nhye nkwadan na eja me pa cho ne ma ka so ka me pa wa che wo me no mo sabe wa say asemu nyina no waka mo ba no eja kasa enu kre ba pepe ni wa mo be fe pa mama no kama mo be ka se obi se obi a se me be ka wo se mo che wo ti se ka che wo se no hwe me po che mu tia me na ase na no woden eti wo ka me tu ta se bi hwe me be ko ti koko no ade ko tua ka ji wo ka no na me ko ye ne ya ti koko am eti me famu koko bia ni ho nya koko no am send na me kwa so no ana o ma ne ba abubu ya akwati koko no de ko eja me pa cho wo o no me che ko pa sa kwada ni ya wo ke ni mo ba yi sikai e ti wo da wo hwe kwada no na enkwa no no hwe wo mu enya me na me hwe wo wo na hwe kwada no na me hwe kwada no wo na kwada no e to no me nya bre no ekwa na fa me hwe kwada fini e to no me nya bre no ayo ya papa wo ni wo be me wa na ka no kore ma emia wo ni se wo bla wo ba so so wo me bla ba e na mo be wo ti mi de me bla ka na mo si an ma obra no ma anti en twa ye nche ma obra no obra be na me dina na ba ja wo ti mi di na tamba ba ye nche ma na bra wo na be ka no kore ye nche ma be ma ne mra because the oba no be ka no so sit sa wo so be ka no so sit sa mame e che be nya obra no ha namba e che be nya obra no ha me po ato ade sa me frɛ wo ne nkasa ye nya ne china na wuku da wo mra ye yi kesi ni sipi ye da mo ase kesi wei no e ye sa me be je se be ma na e ye oba ni aba ma na odi koko no e ma be ma yi wo de ma na wade enti me te sa wade ni ho biem also be ma da so enyi koko yi ati su no ba ye ton wa bra wa no wo be ni ho biem efu no so ye oba ne dia enti ye twen be ma koro no nua no ya wode koko no e ma ukuru me pacho no to tie me e bia na ne bra no wo kan nya ne sa ne bra no ma yima na ka ho yima na de ma yima no ya ka sa wo se hwa wo abu so na me ne se ye da mo na de ma so bodua mu ma me wate pacho yo ai so bodua mu e ma me na maka che mu ese eye obra ye t-shirt ye new t-shirt ya lunch no is so nice no kwasam wo hwe akira wo say #obra #obra odiaze o number bia sa na cheze people are marvelously cheze about this t-shirt obapa memo akwa ba na ye fra say Faustina bra wanim di enti na wonam ti wanim na kasa na ho fe utuntum ye me fe dodo o sister your friend is saying humble vigas awa your ba minim so ye be mo humble Nshira104.5 one no se baje ni t-shirt ma no oso na wo sa o etiantia ene se wa na abese wo so de wo so nti be ma akese wate ena hwan biem nana ya ami lovely nana ya wow enti no nana ya de minim se ne wote won so bebre sa ti fa we ma nana ya wate na wa wu mu odu no som na ye ntwa pita bi wate ase so ha na peja wonsam piao mama mo bo ne kama enfa ma me pacho t-shirt we se wo pe bia ye nyi usika mama fa phone to silent mama wo pe bia e free ye nyi usika all you have to do is to come on Nshira Facebook page you know your question of the day every day ya de ma so what me answer so program we na ya some way ya eno ano no you stand a chance to win this t-shirt
etikai na ese no enso ene question e de to so kofo bebrecha ye be ma omo t-shirt na aye kamanti sa ena etie busia ye da mo ase ye de case we betia ye twen wo be ne bra no ye betena so part 2 na ye tiesie omo case no ye de ama omo oba kwa akoma to ye mo ate eja wo so kwa akoma to ye mo ate ye nyina wo ba na chi da bet no kora no ene ye de beto na tumi aboa abusia me dey de Oba Adjoa sani munim dada no na mensa aka eye ahomka hit patch abadwafo ewa ha da kwa 360 mame emma eye doctor pengi me mana kwaba doctor wo hit patch ni bi mame ana fato table no so mame pia o me da se enti no eye sa na tie doctor me mo akwa ba wiai mejo so na wo ye dom yakopa ahomka hit patch efrida mo ba ha no yesi amanfo kro kodwa so munya bi nam say papa yi na mo fa bi nko ye na baba de unya ba ha be ka asemu a na dom di super bie no eye bebre Eiiish FM live on Adom TV ekwachiri enti mo modi asemu be heta se ne be ya obi tisi abonten a obenya bia to fa ye wram ahomka hit patch e bia na enene the first time ya wo bi tie eye de atia where they made us Michia Ashafoni Tifoni say fencing program can see so my bishop also you can't hit patch a plaster yeah company that 360 your chance who say dodo na eno painkiller at the heart or kidneys and livers and yaw so there obi no pay yaw ayawe ade a obi apese afinimu enti no ye de ba say o painkiller but onnom o de betare bobi ayaw ya na eyi ayaw no efi ho ama enti amka patch aye plaster eyi yaw efi ho enti for no say e be a sciatic pain, menstrual cramps, friends back pain, neck pain, waist pain bia ukomu bia no a plaster wire not that tare eyi ayaw na feel intina I'm quite patch sa pepe na tie tina che say a tackle pain no direct sa baby ayaw ya no eno ansa wa wai na wo dia tare ho kibetumi a ye bia mo bia hwese ne etia I would have loved it into so etia say na tie you patch no say na tie okay say na tie white enemy brown say na tie into no say unya ba ko no person use a why a cheap white one ba ko white one and another white okay ti wey no be use brown side no be use na de better baby a why I say menstrual cramps are pain a o better why I say which it's back pain a o better CCH okay o shoulder same thing about the bia CCH bia but o say o mama o tie o ya don't be fanta because o say essential oils are no shit and dey into no say o show say o di you tie wan hwe na akwa when me and I say UTI system no yempe problem bia into tidie o think from o call and ebesi baby bia ona say obetuma use okay yo entino ahomka hit patch no pebito obia ukodwa so adawroma ya na wama wonsa akabi na etumi aboa baby ye wo ye bia all over the body ai wo waya senia eye papa yi wa kire no se wo waya na wo de atare baby ye wo ya no na waya de sa pepepe na etumi aboa pain relief hit patch it is sanity eja me ma won so akwa ba ahonka hit patch no fa kakra so so akra me de kan wan say eyi eya obia fi ho se na menua ne kan no so obia sebe wonyem untumi yusu menua na kan nya nti obia wonyem untumi enyusu akwala onya mfi dumienu ono so untumi enyusu anase ohunam baby arewra no ni be kan bruises eno so untumi fam ekru so o de fam ho reaction be ye more e de amount ena menche bebia upe bia meba metese o se binim se o mobile o munya kumasi ha de ebu e wa ha pa ukọ ozone schemisa ubenye ebi wo ho ukọ Bantama High Street pharmacy se wo ho Alpha Duo
Benny V or be a wo Western Chemist or be a wo now Bantama High Street no so obenye bi wo ukọ Cape Coast Busi Pharmacy or be a wo Cape Coast Pharmacy on so obi Kofodia Eastern Chemist Drug Right Gapson Mission omuna e will be Suyane obenye bi Green Light Mosaic omu e will be Good Day Pharmacy on so e wo Suyane ukọ Oboase obenye bi wo Smart Herbal Mampon so obenye bi Sewa Herbal omuna e will be ho se bia wo pe se wo distributor bebre tu no person ni adwuma o friend na mesia ya no be kasa na nhihye wo ho bia no ya no waye 0248 50 9003 0248 50 9003 and answer 0546 444 192 Mrs. Subium 0546 444 192 Yo, abusuanti bomodia pebito na ebeboa a pain relief a heat patch o ma wonsa ekebia all over the body baby ye wo ya no eno anse wawai na wo de atare no na ye yini kire mo no so wonu na wawunu sania ukoto a wo beye no na etumi aboa ejampacho no at last na wo kansa ne boo no enhye da nye din bebre sa e na wo to one pack ehemu say Oshemu 10. Eye sa dos. Oshemu 10 until o share other heat patches e wo hono na. Ye de na very affordable. Wow. Because other heat patches na oshemu 4, we oshemu 2. But price no e the same as even more than send ya ton no. 10 you say me patch no. Makoma 10. And oshemu with a very affordable price. With a very affordable price, yes. Yo, entine na chese pebito na honam ya emwa nipa no ade beche ne Monday obi asori ko ne dwaso onko awoda ho adan a ma ya se ya me sisi ma betri me kon eye me ya me nan me sre me kotodwe unya honka hit patch na ebe relieve pain no na e de amount kai na e hye no so dwaso baby a ubenya bi at especially drugstores akese sense so biem baby obi benya bie so ukọ Ozone Chemist ya ukọ Freddy Men say okay o Lancer Chemist ono so e will be Alpha Dio Ben V Western omu na wo edum oho obenye bi wo Costa e wo dum pampa so ni na be kuma se ha na Accra obenya bi wo Accra de bu uko Kanshi drugstore lane ho nyina any Origin Chemist shop bi wa Accra bia obenya Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy omu na will be e wo Accra omu na e will be ti abusua sa na tie lines no e live on Adom TV ope e ya hom kan hit patch bi afre 0248 509 003 0546 444 192 ofra obetumi edi atwe ho na enkomo no atumi aboa wahunu sane nioma esi eti ajanom yedam wase pi yedam wase enen so yenya another fruitful interview with yeda ko 360 ahomka hit patch enti no sana eti abusua enche kra metwa me ho tew na masan so abadwumadie ne so na ansa na metwa me no as usual Judia Clothing on a pam cloth yi wode Maame me styles nyina ya me di djuma on Adom TV Judia Clothing or Wangoma so Achis Junction Angoma so Kumasi Odium for number no 0544 772 775 0544 772 775 baby I will be a offer bepam the same style or the best send over brooch Judia Clothing freno afi and to money dear a rapper Pebby Fabrics aka Madam ono so wa yeduase Kumasi Tech ayeduase Afrifa Junction near Ivandi Hostel me bacha o want to manual sort or bebre or Nigerian wax or print or a French lace cord lace beaded lace paradise brocade liquid mikado men's slippers bags can say jewelry necklace earrings bangles anklets and many more it be in this year who memma nyoma chow memma jewelry
wini ade ni nyina no erapa pebi fabrics obenya bi na what the amount just call her or your deliveries nationwide number near 0244 892608 0244 892608 me hair and me makeup for is from one person a sugar beauty bar or Kumasi Maxima Tech number near 0553 118834 0553 118834 Omes original lemonade charcoal toothpaste any me pacho I toothpaste na and now the chew see rita any me pacho o share bi odwa so ya to bi na eye kama ano nam kitwe bi na betia to brush no so e chew si chew dodom chew ketre ma so rita eye original lemonade charcoal toothpaste ye wo peppermint and na ye wo eye charcoal and lemon ti sanya wo pere na wato bi eye lemon ye for teeth whitening and na peppermint no eye for bad breath eti kai na shane so ko dwa so a wadawroma ya na wapebi na wato o pedodo to abepacho for number 0244 710 306 0244 710 306 and I say 0243 814 661 0243 814 661 Maame enane hunko studio B na oba kosia benewa ohima benewa ensom enija no ntoso emfamaye abusua me bisa o se awie wadidi ana wo lunch na ekose lunch ni koyie dia na ade ba ko pe na obehia ade yeah ojo what's on this channel okay ene mama check me some fro Eiiish soon tap send party jack mama we asian kanyo hey me daba ofa pacha mama fro he no kwa woni abri say maso ya ye hiro nana na den se ba bia meti ye tumi o na me wo fa send me ska di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount yo de ba ye nso a me koyi a ho sem bebre afi kwa do mo busam sem a transaction wo hoda Debbie Enke chipra catch off say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code ayedian. No about Nshira104.5fm asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se o kayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Eija Kumasi. 716 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Eji edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abroche for us say yay. Nshira104.5 FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nshira104.5 FM 104.5 na dwumadie we ni abroche for nko na edi enti say wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France and say wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka no say tribal wo ye say wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono and say wo ye fremuni say wo di afahye bi and say wo birthday bi na wo die wo wo birthday and say edwuma bi a wo die no wo betumi ede afa Nshira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ne abroche fonko a e na ye etu wo abroche baby a me pa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nshira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some from. Eiiish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masoya ye hye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business nipa kura discount. Yo de ba ye nso amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem aye transaction wo hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch you off. Say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nshira FM ashaho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, meje se o kayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Eja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Na bibia boko weekend
Any of my baby at the Dana Quamu, Yankopa Daruma, you look good in your blue. Thank you so much. And a blue Monday. I ain't Lady Gold or Buffet and what's not Siano. So for Memma Wakwa baby, Memma Wakwa bar, Evangelist the graft are there. Mine will never lost in town. More. And a big mama original gifty donko mama gifty donko mama me ma so akwa ba me there and the blue what's that the lady and cross orange white no so mama and yasem ketu ana ohima bi ne wan so chiachia wa jene brown kama the corner no mu ba ko sane and quality gold white so me ma yemwram and then come we ya din komo baako benchen komo pam ye to ache da ye twama ne bra na ba right na tisim na ye te wontem right meda wase na machia etiefo ni ahwefo so mo hweye yo atsama ya me kakra me kan se yenua ba no onti ase se enya anodin ene manipa adibem ewo ensem kayemu so wasam ye de kra na de wa wo react ni ade na obi etie wa obema wo de wo bem no aba bedifo right enti onto ne boase se no ncheche ni nsem because papa yi be mai wa ahobrase pa in fact enya se bia obetena hana ye wo office oba obetena ho the way I see sorry kasa ni ade producer kra say papa to boase we dey say ya too much enti me nim die but obi also obi ni pa e no yesa e bia onim say de na asema ba court enti ene e ba bre no wate said ye tie bia no wura ni pa ma wo say ultimi hwe wo dimina ni nyoma bi kakra aha ye nua ba no na asema wo ka na emu oya self enkoda 5 de se be man show mu a edin na so mi busa ne se de nsem kan ya be man so kan se sabi oye bi enye se wo se wa yare kra nsem premier nu ni aye no operation enti enough from wo be ya wudi adanse se ya no operation enti enough from sa enti onya obotrema be man se de wo kan wa ye bi wo ti wo twa ntro but wo kan na besiso no wo kan se ya empower the way by enti se no wo ya ma be man no aye sabi otrofo but in a way wo kan bibi so a wotimi yi ano se empower the by enti se ono na ho de nya wo ba so se sabi se wonya ba fine sabi o ano da so na so wo so wotimi na afanu ni nyina ne ye kabom ani ehwe mofra enye first na nanka bia yesi be ma nko anye ena maase omukro mu power chairman nti ye nyina ye kikabom enti drum e bi na wo ni se papa wo ye yarefo a wo so be hwe ne yare no so na wo so watimi abon ho so ni nwa ekoko asem wo kan die tite ye hwehwe be ma ne se de wo kan no no so beto na no mutuo na gya ye hu de eko enye sa de ho ne de mintimi nka ne bebre enti kakra me so metimi aka no Lady Gold White oba paya da say so for Maame Adjoa Oba Adjoa meje su ebru pia Oba Adjoa be ma no we ni pa boni ni pa onse na metutu no question Oba Adjoa hwe we oba so oba tena two ho oba tena two ho adio ena wo ba mum atwinim so for ya adio atwi waso somwa ma wakoyo operation wie ya afi na wakotie si ma so anya na ya sai be ne ya na tunu wa ran van bema o stati asem o kan no o se me hwe wa wo to ye no that's right what we are oba no o kasa with pain it wa ro beka so oba na no ya hwe sasem si wo bi na se o kasa sankofo no asem si no o kasa on ya o beka so mu ade no crepa watena to ho wona na wo ba munum etwe no yakoye no presi o ho ato onu ninti ni nua ma wasase what do you koko se de ya ne se wo akofo ba fufuro mu awarija yaba onu nso ko wale beto ti koko na wo de ya mpana no wa ya na de so fo ba wonya ne ho de emema bi te sa ni suba no yes we wa nya ne ho de we so nya ne ho de ana the same time aka sa ti koko no na obeta be ma ne ka se oba ne ka se o ko oba no akwala ne ko school Ankolanum what am 50 million ba ye ma ensam ye dey e ma o ye nka wa ye bi na mom koko awa ta ti mi enu so koko so wa no sina memra big mama so Oba Adjoa she e ma huna mani o na ma big mama bisa no say Adjoa na o ye dey o tete
ni kunu oba wo do ni kunu no tete no big mama so we tete wa no so na obia e the last submissions at was mama ye ka girl no also obisa na se so obetimi akana sman ko anfa ama enya no odi ni ani edi ni edi kasa de all year ko ache se be ma no ne ti won kwa no mu no be ma no no wa yare no on se kana na ye chu odo sa na to adapa be ma no so se no obo what be ma no pese o kire wo se be bi obefa wo free ye no na wo fom no so mu enti onse mi bisa no se na anajo wa no wo ye den so no wotetem na wotetem no so ope ma wo kosoro ba fom ope ya na menti ma bia se tita wotetem na anajo wa no obi dia babbo utiriba ka se wo ko dem pra no wo ku enti no be ma no anya bia wo se e ka asem na no waka to so the 50 million obi kura nya bi ewo mu se no kura wo mu ne se ni abema no dia asase ne ma no se be obetime en ma no enti sabre no kwa nka wale ni ni obiem no nke wo se wodi kokoo no e hye nkola na so ye mi sase kokoo no eso sen bra no ye wo se o ka se bi cheme e churu sha ase na wo ba wi ye wo basa sabre no mo na churu ne ni wo sa o na wo ase nka anwa no nti echi na ba ye no a oso se wa no watweko ene ohun se wonti mecho ene okoye wa won kwala anum enkoche ka kire nya bosumi so no wasa ko ba kwa betua won sa no afa na wo kontokwa kabi ho asem se bese ya no bi aso so de mfe obi ho wode ndi kunu tse wonti me ba ni ntime hwa kwala no ebi okwa no woni bi ba moment awale na gu no sawale no wa yen complain kese awale no gu a ene wo be kire mu se wakofo oba ko front ene wa yese e should be a woni be ma de to wan kese woni se woni bi wo yare o so wo se ya pare no ahodi na wodi aduma na wo fam ahodi ni ho enti senti ase wo wa to be ya woni abre wo wo ye nyina eto e graduation to papa o wale no tie chema maka so wale no o na wo na tuni ni wa eto na wo ba na nyini me atwibu wo so to dia asie ye fa ni graduation na do nti na wo ni wo ba wo ho wo ni ukunu wo ho na tuni nyini na nyini ewu dwane no ni asem tie wa eto no wo ho no na obi antare ho sese tuni free ho no ana obi atare ho o ma oba no kwampo no aso che contempt because we ma penti akola ne na no kwasem oba ne na ade akola no so man so nkotete obi dama bi ayere antetewa wo no oh so fe no dama bi ayere antetewa wo no dama bi antetewa yes ana hu se me no do me so ba bi antete no kuno no ni kunu David aso tete no ni ba ana na aponya adwen wo de me ne wonya adwen wo wo oba o tete be ma dia wo ye insecure enti ade wani ni mo no wani je wo ni no pa wo be wase but yenti no ma bi ase awade na nyentete ne yedidi awade ne mama but wo so wo wase batajo yenka hu se emema no se do motie no omusu no omunyina su na ba ko obi ene obeka se bia se bi otina ware ma ye pepepe se ni kunu nkotwe mpena na but so oba wo hu so hu sha some mama you don't even care I was also timi bo brebi na uja teta na teta se de mama ka yetan bibi di bo fa dia ala ko na bibi ati di go do mama me no attention dia papa woni to acho bai mama so that na to oh jai amana ayeye na di go do choda wo da ma anya better na di go do wo na chinso wo ba wa na wo to to ho oh what am I saying o kana what dey tell me for better for worse na chuna akọ na be ko papa we dey nya konta na he oba abro ko no ho na wo hwe sofo nko ma wade na nke fo awade enya ho ade mpo wo ba nua ba atumi ama ba fa se oje na fa hwe me wo fa ba ma ni ni pabani ni to ni nkaye e se go kan se ni yiri we ba ma ni nkaye ni yiri we na bushia for pe ma se ni ya ba ma ni wo nkaye na so ma ni awode bo adwuma no
to me now. One of what I pass it. Bama wa kwa se no. So I operation ni oba ya no nto. Na ko ba na ma na operation ba ko kwa na for papa. Di fia. Di fia. Di fia. Who say oba ni suban no enti na ma be ma. E no so ka ho bi oba ita oba no be ma na ya na oba no. Video no aba ebusia we die ye fe na eskebere ankasa aware we die sense so ma o ma jayo aware no kwagu asemu we the friends just o mo say no o tan na ba mumu ama kire say je no ma jai ni nyina chi still no mu so atan no we say won hwe nkra no we say me na me hwe mo we say me na me brown ne e hwe nkra no we say e mia David Mama say our for me enya otan kese bia momo ho sa. Mami say papa ne hwe nkra no. Papa no say me na me hwe nkra no. Na papa mami no so no oye right o baby. But se wan hwe ni suban ne niam bi no oye no so a obetimi edifo. Nieta make sa ne say ewi ase. So ebia wo se na ebia wo di bem e wa asem mu. Na emom se na papa wano na ye din e wa asem mu no. Papa ne kasa kwa mane nkasa. Mane nkasa wo bibi e ka wo ho a o kasa wi na wo so aso ba debi. E wo msa asem wo a e ya. So nipa ne ka e ya ba anya nso wo ase e se be bia mra e na ye adwuma. E na nye se wo betia temu a na se wo be he no. E na ma be betima ma be ma no asase ahya nkra no. Dabi eni na ye kasa. We are sustainable no aba ye di dua ebuma na se de sika ye twa da bi de bia no na na ye de beka kasa no anu brebre ma abato anu ya ne be ma bibia ye na se wo ma wo ye kekeke no na o kan yo se ye bo wa sum ni nyina ye fi wa no wi e se asemu abi sa de ya o se krasi ni ne oni kwasampeni ne hey, asemi. Ochirimo, oni ekrasi ni dia na papa no no so ekwasempe ni sebi. Emma ya no we ya na dia ebeko ohawu. Cause ye ni ahoden one. Enso ya no boy enna. Wodi achi so na boy ya ebi abesa call report o. Amusia mami hu so wadwen kire e o comment section e ko. Na nkofo we mpo de minim na mo dom ho kama mo wetimi atena awo memu sei aba ko sei ba ko university ami hu ma dream share our comment section ho as I say na bibia enso ntimi enko yie me ma refi say dia me just so no ani akosua faculty na hagusua emergencyghanamovementtv so ebusia abo modern so like it. No, I share. Also, subscribe it. Amami. That's the name. But also, share please. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a review
revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.